بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. درس اليوم: وأما سنن الصلاة فاثنا عشر. السورة بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثانية، والقيام لها، والسر فيما يسر فيه، والجهر فيما يجهر فيه، وكل تكبيرة سنة إلا تكبيرة الإحرام فإنها فرض كما تقدم. وسمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، والجلوس الأول والزائد على قدر السلام من الجلوس الثاني. نعم، إن شاء الله. ولنجي قلي وانس كنيرة أما قوانا دقرا كاني أتي. وأما سنن الصلاة ولا لقد دقي كني فردن كما فردن تمرسكو بو أشما مغراكم مغبي ورا تمرون عطنكو ناك هاي قوي لا دري غرارتي مغبي ولنجي درسو ورنو سلين سننو يكما أتي. وأما سنن الصلاة أما سلين سننو فاثنا عشر كن تمر هلو. سلين سنة كن تمر هلو بوكن تمر هلو سنة قوت غاري سنة فقل غاري. أيوة السنة قوت غاري سنة فقل غاري. وسنة قوت غاني همبي ولكن سجود سهوي منكو سجود إن شاء الله أورني ولا كني نوعا سنة قوت أرو سنة فقل. généralement salen koni sunna tammudo hillo awurno kunya koni kenni as-suratu sura ba'da al-fatihati fatiha halle angana alhamdu soran qara ango sura be qarna wal mango aya be qarna kenni sunna menanya surati mandinga kien sirin ke harangana aya yi qara ke ngabaka fi rak'ati al-ula arakam banandi والثانية أرو أركان بلن أركان بنا أرو هلني فاتحة لنا سورة يقو قرا كين سنة وأنا ما سورة قرانا آية يقو قرا كين بلاسين ما أركان سكان لنا نغتندي الحمد سورة مباني يقو قرنا كيني وهو ترانتا قرنا كين بالي ما هم بغانا هو تران قرا كين بالي هون دان سالنا سويدو ساوي انتار هو هندالي نعم معنى قيم فاتحة باني أو كنيسرين أتي. والقيام أرسيك لها سورة أيوة سورة بيغو قرنف الحمد هل نسيجي نكين قراكين سيكي قاني سنة الحمد سورة قرانين واجبنا نسيجينا الحمد سورة قراكين واجبنا سورة بيغو الحمد سورة بالي كين سنة نسيجينا كين قراكين سنة ولا. والسر أرو قرانين قلنا فيما هندي يسر فيه يغاو قرانين قلنا لكن أيوة قرانين قلنا سلاحنا سوكو مانتي لغزران سوكو مانتي هوترون أراكال لغاري أرو ساهو لغارون بيلي نا قرانين قلنا كندي كين قانون دي أتو كين سنة قرانين قلنا كندي كين سنة. ولجهر أرو بانغان دي فيما هندي yujharu iga bangande nyana fihi kendi qarayen o bangane no ko be kana qarayen bangande no kendi sunne yugom pakandi qarayen o bangane aywa huturon arakan pananum pilli saho arakan pananum pilli aros qowa arakanum pilli qarayen o bangane kenyel yugom pakani na qarayen bangande kundi aywa kenni sunne me yaren ko ni na sugudana bangan de kenta yare awa yankallini an bihinde Allahu akbar an girinde sami Allahu liman hamda an ana ira sujudeni Allahu akbar an bai kun Allahu akbar kutube kunni ken su ko man temba ba ne duran sunna na haram kabar ke woni ken wajibina
ati wa sami Allahu liman hamdahu aro sami Allahu liman hamda kunne ken sunnai lil imami alimamin da wali munfaridi aro banan sallana anganai alimami ya angana ruku'i an girintangutin sami Allahu liman hamida aywa an bane gane kamanan salli ka ken mawani an girintangutin sami Allahu liman hamda me alimami hallanke kenta sami Allahu liman hamda kunni ken qalini rabbana walakal hamdu qaga wurni kala mobi na'am ati wali julusul awwalu aro taghi hana salle beni arakanu siki ya wal man nagato keni tago hilwo kedi angan arakanu hilinya ango tagonu na tahiyan qara an bai taghi benyana aywa ken taghi ni sunnai wa tahiyya ni magana qarange ken qani idran sunnai na'am wa zaidu aruji dare ala qadri salami salamu mpaqin kama o taghi hana ke bo masaga gara tahiyyan kuni ke tahiyyan ni magani idran sunnai ay na'am ati wa zaidu aruji dare ala qadri salami salamu mpaqin kama kinango salamu ala taghi beri oti salamu ke wara wucinne ken taghi ken fardanga meketa himbe go kapake nga ken sunnai awa ango salamu alaikum wala wucinne berna ken wucinnen tago ken fardanga o kute kesa ango tahiyanu ko qarna wuce beri arango magansalle qarna wuce beri kun taghi ken sunnanga na'am min aljulus الثاني gilli taghi hilaniga awrini ango salamu wala taghi beri aywa ango salamu wala taghi beri ken muradu ba ati waraddul muqtadi aro nyaga nan sagande ala imamihi i almamin kamma assalama salamuwa angane kamanan salliro almamin bate angana sallin salamu ngara anta yindi ango salamu wala almamin gai gini almamin gina ga almamin go kane ango salamu wala almamin ngaro kane gina ga suro hili yago kamanan salli almamin wo wala ngen nogeni bo gina ga suro hili yago kamanan salli nonga almamin wo walle an nogeni kena ango salamu wala almamin ngaro nogeni wala salli nyogoni salamu ke ngara do tayinga gini almamin go kane ya kwa ga suro hili wal majama almamin go kane ango salamu wala almamin ngaro kane me gina ga suro hilla gani keta almamin ngora da angin nogeni angin walle almamin tayini kena ango salamu wala almamin ngaro nogeni ati wa kadhalika radduhu as-sagandango kemwari ala man sire kama ala yasarihi kengawro anno gembanginga in kana ala yasarihi ahadun sire gana iron nogenga wala keta gini awa jamanyeni suro hilli digana walma suro siki almamin ngora kane awa suro siki gana walma agambo ge kene almamin ngora kane angungo walero halle kene nonga angana sallin salamu wara tayini ango salamu wala almamin nga kane kene nay sirega wangin nogendi ango salamu wala ken gahane waketa gini sirega ntangin nogeno kuma angin na sapa nogen bangen kembanye angin na sapa lagarinye do nogen bangen kene sirenta wala angin nogeni kene nonga ango salamu wala andayini aruna salamu wara almamin nga kane nyime na'am ati wa sutratu aru sutura ndi sunnai lil imami almamin da wali fadhi arbana salanala anganai almamiya ango sutura wallan kani wal mamba ne kamanan salli ango sutura wallan kani ini khashiya isro hiligara kanu almami qurbana salana isro hiligara kanu an yamurra ahadun sirendangi baina yadayhi ma ikane wa aga gana kanu nanti sira udangindiro akane aga nukube bo hakarta ndari petetri sira udangindiro ankane kini sunna nyini anna sutra warankane angane alimami nga wal mambani yaw kamana zali kini nay aga anga munana sali no ba nyime jatire sira sunta dangira kwa mbana la guneni misali ndeya wal mangon nukube sira imintano ime jango sira nankane kuta bo nonga sunna he angana warankane kuna sira mi anga ma warankane hukuntai ango nokube anyime jatini siri udangin ankane nonyi ni sunna nyini anna sutura ngarankane
alimami walman bano kamnan sali bo keta amma alimami hallanken koni parce que angane kamnan salur alimami batte alimami ngana sutura ngari kane kini ange alimami hallangi suturan tankin kamma alimami wonya nangin suturanga alimami ngalle ke wangen qalle baka wala ken sawra ma alimami hallangen to koni kini alimami ngana sutura ngari kane andagin da ndayen kana hoduran waran kane alimami ngalle ngo wasini wala donc inshallah keta sutura ke haqqe la hadre gumenna ken gonati gila zurumo hene tamme qarim baragatu en pakke tamme qarim baragatu en pakke kala kise koy durñugo korege takriban durñugo korege baragatu en pakke anga wo su himbe walan kana na kembaka bo agillo en kana ana sogonye bani baka koy metre tagade takriban ana metre tagane ba agillo en pakke bo asiki kana anta saka normalement an qabana sigiya bo mati keta asiki ngana qoto daron sawra la wa sawir kem la qabana sigi kamuyeri voilà donc qiren kutunu kenta wasina anda yana qire anda wonya na qire anga ho qabbe walla ngana nya husenne amma nya ho qane himbe gaw an kilu ngara do himbe do sallinga sallino an kilu ngoto qore amma nya ho qane himbe ganta sabatin sallino na rawo digana koy lemine wal madaba wala koy la adriku men kun su ko matin wala wala la adriku ora kun qara insha Allah aywa kani arna fami wasilin gini ora su ko matin o lenki qalin walere wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa kani sallin sunnanunga aywa atimire o sagene wala laqinga ati wa amma sunanu salati amma sallin sunanu fasna 10 ken tamur hillo السورة بعد الفاتحة الحمد سورة بالله في الركعة الأولى أركم بنندي والثانية أره لندي والقيام لها أر السكادة والسر أر بندي فيما هندي يسر فيه غوقرن غندنا كندي والجهر أر بانغندي فيما هندي يجهر فيه غبانغن يانا كندي وكل تكبيرة كبر وكبر سنة كن سنة إلا تكبيرة الإحرام ما كان ظهر مكبر فإنها فرض كن فردني كما تقدم قوى غدن مغبي وسمع الله لمن حمد أرو سمع الله لمن حمد أن كلن السنة للإمام الإمام دا والمنفرد أرو سربان بانا زلانا والجلوس الأول أرو التاغي هنا كن السنة والزائد أرو جداري على قدر السلام سلام باقين كما تاغي وچه به هم غجيدين السلام ومرا وچين كما كن السنة من الجلوس الثاني قل التاغي هلنغا ورد المقتدي أرو نياغانا ساقي مقتدي يعني هم بيقو كمان نسالي رسيرباتي المامي هلانجين كوا أرو كين ساقندي السلام على إمامه المامين كما وكذلك رده كم بالي السلام الساقين وكم غري على من سيري كما على يساره كم غرانو جنبغينا إن كان أحد سيري غنانيا على يساره دوانو جنبغينا نسيري غنطانو عنيمي والسترة أرو سترة للإمام الإمام دا والفذ أربانا سلانا إن خشيا إيه اللي كانوا أن يمر أحد سرندنجي سرماردنجي بين يديهما إيه اللي كان ولا سنة يميري والسلام عليكم